Jo, kaj je danas neki akvarij, a? Možeš ti ikad išta reći ili? Taj zoom. Koliko stane 4 digitalno? Nema kamere baš toliko. Ovo je bog te... Ne znam je li gore bilo ovo ili avion. Tak mi čudno, ono, idem zoomirat. Jo, pikr! Pomakne se onak 6 cm. Easy. Stepped out of my zone. I had to get out alone and figure it out on my own. And I know what I really want. Gotovo, Likrt. Gotovo. Easy. Idemo izmazati odmah prvi dan. To je drugi, ali prvi od kad sam ih kupio. Ja uzmem uvijek toliko stvari, a nikad ne koristim niti 20%. I onda mene boliješ kaj sam si uzeo taman. Da. Ja ću te nazvat, ili ne, čujemo se. A vidimo se. Rekli smo. 60 eura. Može. Rana ti je stigla, pikre! Jesi vidio kak sam si failo jako. Čekaj, načos. Načos. Ono tamo je akvarij. Malo smo fujali jer smo tražili neke skuterčiće. To možda uzmemo sutra. A možda i ne. Jer su preskupi. Koji kriv? Jo. Viš onu zastavicu. Uglavnom više manje idemo gledat ribe. To je naša zastavica gore. Ja i Finče nismo mogli loviti nikakve ribe u Barceloni i sad... 42. Aj. Gle, ovo tu ti je nice. Mi smo platili 20 eura, snimit ću svaku. Gle ovu ribu. Nek, mi smo ovo platili 20 eura. Nice. I to je fake. Ovo nisu prave ribe. Platili smo 20 eura da gledamo fake ribe, ovo nema je. Mislim da je. A neće ih pojest. Oni su prijatelji. Kako da dođe riba, je zaš... Oj, tiče ne pojedi. Lik, ko je ovo? Kako je ovo? Isto jagulja. Ja sam mislio da je kokornjača, kojiš da je ovo glava i ovo kao ruka. Ruka, nice. Frajeri se skrivaju tu iza. Baš je ko da lete. Ne, stvarno ima Skolioza. A fakat ima skoliozu. To bi se usudio tu pipnut ribu. Kaj bi? Pipnut, da. Ovo tu ti je doslovno ono kad smo kod aviona bili. Gle sad ovo. Aj. Ti si spreman. Aj. Tek to nisam trebao vidjeti. Onda neš dobit ako ne staviš. 1. Pa i stavio sam 2, bog ti. Staviš si 2 kune. Pa dobro. Ko je ovo? Tu za thumbnail. Ko je vam hobotnice, skoro umro. Doslovno, gledaj. Bingo! Pa di si? Pingvini. Likrt, smrade, di odlaš ti? Ti nisi onaj frajer. Fuck. Ajmo! Šta si mislili ovi ljudi iza nas? Rakova pizza je najbolja pizza! Me zanima kaj su im ove žute trakice. Neki džir, ne? Ok, mi smo morali izaći na stanici na pola puta jer taj vlak ne vozi skroz do kraja i sad moramo čekati još sat i pol. Bus u kojem će možda... Kurči! Bus u kojem će možda doći ta Petra. Ako ne, ona ne ide doma. A mi ćemo se valjda znaći. Likrt, tamo negdje piški. Potjerali su nas van iz tog nekog puba gdje smo bili, zato jer su mislili da Secret njih snima. Ali dobro, taman bi trebali izaći ovak i onak. Je, uspjela je doći doma. I sad moraju ići da sam. Ne. Mission fair. A že to ponovi? Niči. Ajde. Niči. Ajde.